shemu afeti esumasem se wanti wini pedua na se a wonti ayare sase esono se wa hoden ana esono se wa apomden yare bia woni efire enti anum adu abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben Alpha Radio Accra ye wo Domain Market heavy do dynamo a ye nkrabata bi nso wo BA any session prayer was 0540 311 311 0540 311 311 and www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom abapamo wo mudi no kreo online shop no ade enema na wo ye order no o musa you ready share what dia befie wow susumpo na meto ede ma wo mo fa mo musu che se online shopper wo to ade a wo pinima wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo tie me ti da ade wo de man so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app do tie wa han se trafie mayeni dwamero se ye ntade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bon ko afoche de okru wo de mobile phone no kra ye ba yere dia wo fro mo a wo be ya ma na ye nya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com abapamo so convenient so convenient Yes, Mutmadi and Shasia, Mama Hanyakum, Yadamwase, say the Men Club of Ghana, Yahoo Nina Twitter, and if you want to share Sasam and Quayo, Ghana for Nya Jatum, Sefri Naquadia, and to Papa Epomea Chinaso, and the Zipman Capsule. Hi, what and only a drop, for like Heba Clinic, Akofaba, Amani Panina Jatum, says Zipman Capsules, Bema went to me and Nasu Madumani, Bema and Sisiania, and only a Papa Epoa, Ama Wadia Associate Train. Zipman Capsules, Nemo Monkai, so be only 18 years and Zipman capsules oba enso gugu no ane enkabone awano kuno onum solak mesha na yiremu kra bema enso gugu baby na enso free baby ho ba no unya solak mesha ebetu ni nyina ase ama oba wa fire funo oba o manofo anasa koda oni mfiedu no enso num solak mesha ibi solak herbal shop ewa ija market omoni car park ni ene di hwani mu ana KNG ewa mum atufo ko solak herbal clinic ewa kentenko no omoni shop filling station no ene di hwani mu ana frɛ 0245616028 banana the choco domini bakane kuma da muhimmanci mamaci ni ina so regular the energy don ni samarine mai karfi sosai ko da ganina amma sawaringa lalle shaninka akwai dadi sosai abinda kike so shi dake so mu je mu yi harkan vitamin karki damu nauyin biyan yana cikin hannuna lalle akwai hanya wani hanya aha kun san wani abu Vitamilk ya samu karuwa cikin dangi sunan shi Vitamilk Strawberry Vitamilk abincin jin dadi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment with the true via. Uhunam baby na ya ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award-winning assembly eki. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa dwoma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya driver na wabre. Efitafu mesinfu ubi asasaburo hano. Meka jahwan. Wudwari vie na wo the wood ointment chia. Ubehu da obeda. Mira, maybe come sisi ni mikoto jenina. Usisi mpodi enyo na abeka. Midibi ko chuho jira na duwontem. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetching Beko. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yenhye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C
omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonwe setimi sanyar wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nasi atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase oben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that human Ataki ene yati dene ninyase mua yariye kwankro adani kodana esemu komu amuchum hua enye Mekafo Nask Heba Clinic ede amamo Nask Heba Clinic adokita ekukudam eni nintire eni mfidia yedi abegu obuaye emi yahwe yariye biemu na yehu ne poma esibre Nask Heba Clinic yariye bi etise awo honsem stroke onudwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene kekaka ho ninyina se odi wani chem on Nask Heba Clinic yo ahinema kokobin yene hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai Nask Heba Clinic nyakopon enameso ebesa yare ama ho ato pese Nask Heba Clinic ye number 1 awarefo ma wari akusa mu akatie stimu dia so abranche ani ababa mo sesa ware munso amaware aye from obiantie 143 emo bibia kwa 1434 na ye krado aware ani ayonkofa manimdifo na betenase na wakira mu ayonkofa ani aware su fili adwuma ba ya na yere de no obi ga paso mi wuni amenya krado na fanasa what do you mean fanasa say media radio asemuti radio asem kan je say ye nyimi memenda wei ani memenda bia Numero non son, e così numero non con 143. I love you. 143. I love you. OTEC 102.9 FM. Asemba badabi. Asemba badabi. Akuko miensa. Ogan ba ako. Ano so ni naman. E man 5 million. Maja ako miensa. Ano si what? Ano si? Yes, na bote. No jaote. Ije kiani kiuno. No kia jabe bedano. Ano no tuani ashi shineki. Asemba badabi. Umaro ni munyi nano se. Minye benfo. Kana me kuwa fane kiana sim. Okena zuza. Asemba badabi. OTEC 102.9 FM. Omuji shineki. Okotela tiguna menti na ishe bio. OTEC 102.9 FM. Antumi ahwebiem. Asemba mu antumi ahwebiem. Asemba badabi. Asemba badabi. Adenti no omo hyehye nachi. Omuzo ebe fon kana numasha. Asemba badabi. OTEC 102.9 FM. Kana soyu. Ana obi ga soyu mu de wo so. Asemba badabi. Omo de o maame ehoho ejane so. Twajane. Asemba badabi. Ba ko kuta ne nsa ena ba ko kuta ne nan no omode ne hoho ejane so. Ena ni nyina na o maame isu. Asemba badabi. OTEC 102.9 FM. Asemba badabi. OTEC 102.9 FM. Asemba badabi o. Asemba badabi. Asemba badabi o. Asemba badabi. Asemba badabi. Asemba badabi. Samoba abadabi.
Ase musu bina kaya minyami beye fi musu imo. Assemble by the bio, assemble by the assemble by the bio, assemble by the assemble by the assemble by the assemble by Asare wabina kaya minyami beye fi 102.9 FM. Wasana babiem. Wasana babiem. Wasana babiem. Assemble by the bio, assemble by the 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 assemble by the assemble by the assemble by Give us the day our daily bread. Oh Lord. Yeah, John was through. Udini Honteo Wahinie Emra Wapedie Enya Wasasi so. Send your daddy da esi wasoro no mayenne diane na mayenda da so de eya fa yemfom so cheye ni weja na daddy da ye yemfom so tia o awiabre mu yemma yenho na ono a obo yemba asasi sumpo se yesre de nsem bone facha emma se wotumi de chayenia enti se yen nipa na yenyonku nipa bi ayeyembone na nipa na sra ne bone facha sra na wonfi no anyanyam bi awo wo ye hwan
ene ya se wuwu a ekina wo bone o enti adenti na wontumi mfa bone nche bomode ya se wo de bone beche na senie nipa ne dia ye wo bia no ewiase ano ne tekyerema ne se eguye no mu eno an ka asem wo ewo musa die nipa ne dia ye wo no yapa wotumi bie wa no kra ka se wo ye nkwansu a metwa wo mebo watra mensa wo nom da esesenka wo na mefa wo so no makosro ahimaamu eduru amesai enipa ne dia wode ye wo no ahyewo na se ye bompa yesu frɛ ye gya wo wosoro se wonfa ye mfom so ne ye mbone nkyeye adenti na obi afom wa wo de wontumi mfa nkyɛ no e do fo facha no wate facha no na wo de kya wonfa ahwenkyɛ wate enipa no de wode ye wo no ya pa o nanso fache ewiase se wo de sa neoma ni hye wo mu kura bebre ade ba kompo ne fe ema wo yade firi se nipa no ne ho asem hye mu enti bre bia wani bebo nipa ni so bia no se wo bu amfu ana wo yemo ahye se mebo aka se mebo enipa no a wo ye wade no wo bufu se nka kopese kan bi na nka fatwitwa no enka fa dwene sa be enti da bia se abufuo no e ba so no ema pressure wo yemo hye wo a emo akoma yade o enti sadie no enipa ne de ye wo no na enya no onfa nche no na wunyai se wo ye nya ho yade nya ho yade wate fache yifri wo mo na wo de che nya hwe ena wonso sanioma na wo ye no enyo jai wonko a wa ye wo se da ne da zimbia wo na beka yere wo na ka na we na meka kire ne se wonfa nche wo no de che o ekina wo be hia de wonfa nche wo be hia de wo no de wo ye chewa ne ne ma wono wonfa wo ho asem ni mehye ni mu emom wo kopetio wo kopesikai wo kopa baabi akotete baabi dia bow na we yi wafri asase so ensem keka homfa so se woni bibia ya wanono ya kapa do eya ka wanu ni tum woni bibia ya ko pepa no wano popropo no fashem ejai manfo honsam keka anyanyam bia wo kanea maode wo koka ye problem a wo kofa de ba ye hwe problem kasia pa wo ko kreti ye enam obi ho asem a wo koka ye nti wonse nipa no agokuno wafri asase so onim se nipa ni mogya eye wuso neguo emogya gu asase so bia etiamu frɛ ne bɔfo enti ye wo wutri so neguo ye bebusa se nipa ni mogya de afri wonten ohu de wonsam keka no ohu baabi ade akwa wie enanam nsam keka nti wankonso wose wo hunui ene wo bi dam enam wo wonsam keka nti o enipa no wonye enzo wase hwe mi twam no anu na gina ha o me simi susu sa wono na yeye enipa akogye na di enti ni ye tam nipa no de na kotum enam wo wonsam keka nti o enti se wo bi bebre obi besu obi betwajo obi bedam obi bekwa amanie kasie mu a enam wo wunti a egutri so o wanka se wutri so neguo enti ya wanono se woni bibia ya kapa do wano popropo no pepa no na fashem na jaya manfo honsem keka enti facha no wate facha no agrampa for facha no wate yeah agro facha no de pass obi di asem beje o facha de ye de pass obi be yo asem woni pa ne kato ne so no ade no wonim ho hwe hwe baabi ade ne ko wie ye enti wo sesa nipa no so wo ye nkwa bodo a on mu bi ni da dabi ese ohu se nipa na ye di na chi no okay ono no oye facha wura god ebra emu odin no ana ode asem eche enti ebra asem unimu hwe na obi ka no fane se nipa no onim de oka onim se na esuafo ne Christ nam no na Christ ehu se ebra emu odin beba
na ebre mu ode ba ye de ba ko gina pese mpanifo anim ye beto to na no na natamfo so bedoso sure eti wo se Peter mu no mo de o mo ye very aggressive se be bia no Peter catch say ebe wo kura no a oni ni bewu che kare kro se obi a oni bone na onye hwe na akwa bi efe no Marcus o chia Jesus so say how one ka bede ahwa na Peter chisi kan na Marcus na so how odi twa enye sa menya bio fabla no de tale ho do chisi kan no o si kan hwe bra o se asenu aso kra no o se asenu aso ye titinte so gu na sum ye bibia se no o se no di ma on eno ne ade ba ko a akwa say ka wo mu a ye from who Christopher no etimu sua e say wo ye sofu bi no obi aye obi bone na one kan chance one franchise now see ye bompa ye at ya townfo a wo ye sofu papa wo ye sofu papa because e bra crash na wo di na chi no o sense nua so kra no o tiam no o se eja fa che won na onim ye wo ye ade na wa ono so wan bompa ye se eja tua hom so ka kuwonum ensamfo no om die die no no mu die no se what I say se me nye he ne ye pom sam na doa pa ya ka da o so ka da ensi wa mutrim dabi o se fa che won eti akwa fa che eye o se mu bompa ye na ma bompa ye mama tanfo na bompa ye mama dofo a edi ensa na mbenya okay eti akwa fa che de eye emre mu odin no ene se opim wakoma na ode bone echi mera se eno ye nanam pofo berma ena awiei yate ne nka no fache wate ene ukoye YouTube ne so a ye wo omanfo a wonom adikan e wo so awiei ye wo Freeman pechi number 2 achiase en wo kire se na ya krobia sante ene ye mamu adwumadwuma o na me maame adwoa moa pechi number 2 dwom ho wo se men kan kire se akoa Oma one wabedwafo nyina mo ene da mo ne pa mo nso mo yo na mo de maye awiabre mu mididi Mr. Oten na nakrobia me hwa wo live e wo YouTube ne so ene show no ye twa live e wo YouTube ne so Anavon Fashion Center ye no wo kwode ensonko na akrakrobia ono wabedwafo nyina awiabre mu ya chiachia mo pa mo ne pa ene mo nsem pa da mo de babesom antemage Boamai eni abedwafo nka ya da ne da wodom ne yetena e wo YouTube iso no na nachia wodom nso efa emaye e wo 102.9 FM so awie King Jonas ono nso wa ahoma ne so wo se akora ya akora bia santie awie mamenchi achia wone wa pamfo nyina ene mene gaba sei ene kwaku bempa ye nyina yade adwa e wo barbering shop a e ben CS pub no na ya bwa dem ena ye hwe wo live ya Anthony Opon enso wa ahoma ne so na owo Argentina en wo kire sa akra ya akrobia sante ene nyankopon hira wo papa da ne da wo nsempa ene wo futuo pa wo de maye no na ye nije ye ne ya wa Argentina hade na ye mfa wuni akrokra akra midindi Leo edupreko me nso me wo lend na buchimemu ena sabre ya ye kasa show no me hwe mo live nyankopon hira mo se da ne da mo ba YouTube ne nso so e ma ye hunu de e koso eno kokwadwa aboaje nso nie wo se akra ya akrobia sante awie me ma wo ha o woni wa bedwafo nyina ne ya wada enti ma me ma wo happy birthday me wo kunsu me ma mumo ene adwuma pa Margarito de Sheshe e wo Moro Market wo se na ma ovem ena awie me nso me ma bedwafo Moro Market fo ye nyina ya badem abiebiem ena show ni ye hwe mo live e wo YouTube ne nso afei Simoni Kayo en wo kire se na nyankopon hira wate ena wie ye nso ye hwe live e wo YouTube ne so Awuja K de Lali wo se na ya akrobia sante oba brekum Spring of Life Enterprise fire na ye nso ya badem na ya biebiem ena show ni ye hwe mo live Elvis Entry wo se na ya akrobia sante awiemie na wase eye another blessed day eye ya wada foforo enema ye ma happy birthday me maame ono nso celebrate ne birthday barekese nana chia wono nso efama ye Kofi Asempa wo se akora ya akrobia sante you say oh yankopon hira wo nana enensem a mo broso no
koso papa ewo ye mpatamo yakopon kamo ho ene da mo nsampa monso mode ebesom. Okay, enti Awurade nyame giyem free ya bonefo nsam na tutu ya namo efesi. Owade achia me wo ho akra me bo ha din bibia ye bokọ de Yankopon adom bibia de na kwam. Okay, awie ya senhia bio sa pepepe na ye hia seyi a otaye ne se ye ba besom sa na ena awie ensem wo ho ensem wo ho ni nyina nso ye ensem a ano ohye ensem ne bi wo ho akora se wote a wa wutumi hu se eni enyan sa nanka edie ne besie papa yi wanyini okọ nanimu a kama woya alaji na wo kyerese ukọ ekuro ni mu a papa ni wodi pa sebe ne nsam go enam papa ni yenti no ene ewuduru kuro ni mu a amanfo bondi pa enra yanka bi nhyem enipa bonfo bi aba betoa no etuo ehye motom boto mu ene tuo ehye oma ba be ku papa obi nim bone a opanyini aye na ebra sasem wei you know ye kwa ahoma ne so na ye ne krachi bi akobonko papa no kire se ukọ asu ade ekuro ma filling station e wo ho no ono na eye owner of the filling station owura awiai yamwa ha wo te say Hamidu Odin komo won chen yo Hamidu Hello Hamidu Okay waba watemenka o te say yenso ye ho ye say om the body na ba be duru asu ade ho na wura ni de mu kra say enu om de ba be duru bunku se wate bunku se ede esa amanfo abafie hopa o amanfo eba e krampo no minjindi se papa no krampo no o wa hoho sa minjin ha aburma jinu meta so asora masaranti kasia every Friday bi aye salawum sala ye nde krampo no aye ma ye valanda ho nyina Kristo krampo amba omukrampo tenchempo so we nkramofo adanka enim de ebe na Alhaji Abubakar Sadiq wo woni na nante ache Hamidu yami enim ni papa no de mebe no oye nipa bia oyado ye pa na me krampo ennam no so na me krampo minya baby krampo ni yeduma o ya adwuma wo ne filling station hobby bacha no no e tela le pamade o pamade wo filling station okay nti wo de na nya se ububu fuel ma amanfo da bi no me nya weka o but me kan mo but the compound wa shop go on o de ma me de ye adwuma wo pamo ne o ma wo ewa si ade kurum ha okay enra na bobe say na sa incident we see bobe 5:30 going anumre 5:30 kono say esunkura mai esunkura bombai edi ne si ya nkasa edi ne si according to papa no otnawo that time no mi hu say amanfo mi no gina mo so but na manfa anye eduma but me kola pra shop wi ayi be tuma kono na me ko wura shop ya me tia te tu asu eho e ko teya na ai oni omu papa ni ye juma no mu doso but Eric no ono na papa no fe no say ombla na anko foi samo manager nti papa so no ye ko nti ono na adwini ni ako ti boy no banana ni confirm mi no baaye omo se omo duwa omo se boy no kwa mbe omo e wa no ka omo ka kire boy no se omo onjina wo
Bueno, so oya so din so no yeden okoye ono so no nimdi nti okona no ti se etu esumo botonum nti oye se bueno ye se oben nana oye so yitu na bueno sum oye fa so tunum nti oye so din sakan to sutui sunu botonum ti ama Eban san boy ba ku no gina nchen no no so kitabi. E ho no ye den. Oyiye na alaji sori ye. No se ende. Se sa na te dia ye nyina ye bewu. Ntono no so ye se okota ku boy no. Na boy ne born sa no ko ne chi. No osutu alaji. Nto sutu no sa time no ono no ankan yie ti obi free edan ne chi so ebe ye ebe to so miensa nto ono mom no du wona no sutu alaji nta alaji so sutu alaji na boy no hu se ambro besi na me so mi hu se sana ko fu edan fu besi nti mi ye se mi dwane na boy bi so finish station ono so dwane be cross menim sana konfo no ba ko Otoso 4 Edinichi ndina minim ntiabide me hu ya ne se oye se o pesi chuo no se o to na lokoye na boy no tomu na me so yede mala mi gina no frɛ me na me ne makwala ba ko na me yede yako fe chiro nti yako fe chiro no na yako wura ai kaneno first time someone see masala ntikase no na kitwe bi wa eno so ma to wala agye ho but get the chire a edipia bronten ntimi yese na kan bebie e ho na ba ko tu mirika cross ye na ye ka dan tum nti eno no da ni pano no ko ya oni obi ko hia ye no mo pumi ye na ni pan prayer no so call filling station nti mo wie na mo ko na e share inside one no the two no e di huna boys no nti ono de o ka me so no on de wa hu be bia me fire em say me fa me shop na chi na me ko wura shop o asemba bede ya asemo enti etuo no alaji na nkasa no omo de gugu ne hen nyame anim ni na fono ho omo bo ho ma le ho tu etui akasa ne mu owi prekope to ye no one pray and do 5 seconds kwa mpo no joye na fono omo de bo na fono ho ankasa ache se ni tino emuna omo de tuo ni guye sa etuo no boys ne ba no wo se na etuo ne hye bottom so na che bottom bottom de hibia normal bottom ya no o shemu normal ya o ma baba no ho mpa se o mu di shemu o nsa bottom no ya wo koko bottom ene ya wo bottom a ye de hye banche na ye bottom de hibia fetraza bottom ni bia mpa so bottom no I would say ya ko to say Robert ye ni bi no nchene botono ntenti amani bi enu bi na etuo ni hihye leda boto sini bi leda boto on se usha etuo no ni boto ankasa boto ni tuo boto tobo ma yenhwa de bi ohu se ye wo leda boto bi a ya na ye de guitar ehyem sa line na bia ena na we net ye on se boto no mukita no ne yenhuni ye ba te huni se boto ba te on se eba ne sa no ne ejina chire to mu ye ya mu wie no sa nyama na mu di shem ba ye no ya hu bebi o mu de faaye ata mu na ye dwanya akose bebi aye tete no to mu wie na mu ko no no mu abe fo na bag bonipa mienu echi na omo ba no na moto anakai eno omo de ba ho
Omo nante na ba ye nipa mienu na din kan ba ye. Omo ba papa no so straight. Nipa mienu no esi ye no, omo ba papa no so straight. Straight, ye nim baby omo free ba ye. De ye hu an so omo ba o. Enti echire na mu hu se mienu asan ba be ka ho. Sa ti omo so omo so first family de na ba ko no be ka ho. And the second one, na ba ku fi chire e ba ye ono bu to e so ni enza antana box of bana ne ko shemu ya se ko visit no chire no asa ko fa no e chire no asa ono so ko kan the boy na kasa no bana no te ko no ai o so ki no ana so to papa na banu gari puru na opia bayano tobo amidu baby a wugina no line mu twetwa sikakra gina baby a first na wugina na e boy ben ne osutu ya no boy ben ne pia hwan the bayano umbo bayano alaji fre bayano fre osutu ono Ntomu sutra di ye de mo se anko fo ya mo ya amboben nde wa lo ede oja tu na kongono piano no ko titoye nti o presi tu so o tono o presi ye so o toye na bueno sorry fast nti o tunu fomo ti bueno di session botum eyi ni sik ade o ton ye ene ni fun epiti ho the boy no sutu na kwatesa asika no nto no yes o tumrika kakra no titoye nti no mo ka se so no mo to na enya no nto ma boy no che biem ono sa wan sorry oda ho ye te se de wawu no oda ho nto so ko da ho na ba ko na ofiri ho ba ye no no that time ni na ni tia ye bisa no so na ba ko no firi tiro ba nyina no ni tia ntom ko papa ni bia na ba yenu ko office wo ura ho yenim de omko fire ho no mu di parent boy no ko ampo no o se o da woni nyina no na o tikasa no de chire no na on te hwi biem ya ni tie no na boy bi papa bi wa ha papa no me bebubo na o sorry ye obi asuro so obeko wa kudru no obeko because all those say yen so mo ko but be mo fire and who is straight the ambassador aba wa kudru no betumi akọ na ka so mu mienu krampo na wo na ska no na dodo say na hye ni botom a oyi ene ne phone pete hɔ ahwa ne sesa ya ono de nyame anim ni ono a onim ni bo because one say the more na ogusu ton ade na o di ska na hye ho no de unhu amount dodo e won ti say bia ukokuro so na wa kan ska dodo a wunyaaye o se na doso kakra doso na etuo no na wowa atenti ni bia na entie ni bia enya atenti pa ni bi enya atenti pa no dia on se tonu ye wo ba ku bi wo a omodia anam according to confirm me no omodia na omoto ye no wie ye no omodia ni sihia omo ho ye hu bebi omo san so de ye de phone fire enti ba ku no ka ye no tintin no ono no ni tuo no according to say bia asoja photo na omodi bullet no hye no wa ase no. Hello. Okay. I hear to say asoja photo ni bi. No say tobu wa ye di bullet no ye hye wom na ye di ahye wa ase. Nti omu wie no no nko ano no kita ne de no. Isa tuo no nko ana ye hu ya omo kind ya stadium de ne yie. Okay. Ayi alaji wo ma bia wote a wo ye wadwuma yi. Ekurom hasu ade ekuro ni mu no. Wotumi u se alaji ye obi a woni amanfo wo problems bia na. Da bi papa no de obakuru akola koran pa obibisa. Obi anu wa baba akola papa no nchen an se
unyamboa omboa ebia o benyi kenemboa ebia respect amba niso but obra nwa se na opa nche no obekembo du ono hwa onde obeboa ohono oni obia ni problem krumo because e kronu munyina obia ni no ono so you obia we free. Okay. Free. My yenhwe filling station ho. O de yemfa ne se omo ba ho ye am robbers. We ni de edikanya am robbers abe attack omo filling station wa na. Dabi. When your first time. Akromfo di nkanya ba hoda. Da. Ache. You can say from 20. What's it? Cover 3 to 4 years ni. And akromfo ba ho. Akromfo ba ya omkramfo no muyemi no. No. Omo ba wo mu ku nipa. Omo ku nipa. Omo nya sika. Omo ba ye no, sa time no omo ba ye no. I dey ati atwom no, sa time no omo ba ye na am the sister sala so. No mo ye sala. Nti sankofo no ba ye no omo tutu na. Omo nko bia, nti omo mo bia da ho no omo yiyi obi sika. Omo wie ya na oye den. Omo furu moto no omo de koye. Nti omo koye no kurampo no alaji ka chiro omo se mo bia mpie. Ata mo ma yesala wie no se omo bia mpie. Omo tena wo che yansana. Omo pie. Nti ano de ni pekum bia ambam. Ana we de ba ya alaji na no ma be kono no. It's a same year no mu din kan ba filling station no. Omo ba alaji ni so straight. Enti ono no omo ni ba be di nkomo. Ansa na so bia wa se omo ko alaji ho straight. Asem we ba ya no ekromu ho no. E de na amanfo keka amanfo susu se eye am robbers ana ebinum susu se we de dabre nkofu bi ni aba won pa mo ma be ku alaji. And sa bia sa no ka ebinim kurampo bia obebre na kan se ebia na obi di papa ne kakasie bi on peso butia on peso fasika na waye den wa bon sanko fo no pa na wa anka se no hwa yo omuti tututu no kurampo na utumu se omun qualify for toto omunim toto utumu se omun qualify for toto tadi omo toto no because one for when you one go because to the water e kwai bi wa odi to be dem into bi da but there who soldiers for training ni omo police for ni moves na o share to na omo to difference room utumu se omo ka se omo to no kwa po mu sro bibi ni Mo osha omo ages no ubetumi ama omo from there saying to say akromfo na eba dia me tumia ka chom say dia from 20 edi kobat and 25 there from 23 dia me tumia so ama ma 24 these are small boys so 25 grandpa me fan say omo last age no small boys ba ku etia akuyetia omo de kaka moto bi hihye wo mani mass e hihye wo mani ma na dia omo de ye say omo de nose mask e hihye o ma no no ma hihye but the old tia ne de ono de na tade no hye no e ash color bi say nti ono na tade no na boto osoro nti ono ne bo na tade ne boto no twekata ne ni and so no smart na ba eche di bi no omuwie ya omo kono kurampo no omo toge enye so omo tumirika bi omo nanti boko ma se so 4 omo ko yo for nanti ni bi omo nanti for niggas yo bekase okurampo bekase omo ko ye bibia na ni tam roba de obo bi na se okwa odimirika na yako but we nim de omo ntesa
Hey, baby, a filling station in one. Baby, a filling station in one. A main crew, a main, a fear de crew, Nankasana. Oh, a big crew, but look at the filling station in a Ufri, Kumasi bar. Filling station, no, already can do Bognay, Peter for Upa Peter for no one. A day back could be filling station, no, Papa be here, no, and start a school there, do filling station, and the filling station, no, Mr. Ono, only see a Christopher see ye there. I will any say any ascenty from filling station, no, I don't know, I did banning na you crow. Oh, it is a see our body, no, or more by ye, sorry, na Oma Pejako. Is here that so Moscow. The Omodia come up to see a police if Wabaho, a free and ras, and see, you know. And a police for an answer on Bebano. And according to me, I can me shop on a mount too. It's not before Crampus to charge or shop on to Janija. Shop on egg that post in Bibia. And see, a banasano. You would ya me into a dana cushion yenya 4 and then get that amount for now. So, nay, 4 I am from Fred. And see, come I answer for car phone, the no matter deep on in Alvier. According to a mom, maybe some of my friend. Now, I'm young. Into almost a police phone and see police in Libino, no old chum, passengers can enter Kano, no, Betty. No, see, police in see, no, besides a day, no, or buy, no, be and I all to phone our friend. Don't all friend, and the Anchebian and say, police for a free man can saba. Okay, your mama Yako, Munkuse, Enna, Moamon, so why you know, Casses, you're more free moo? Why? You're more free moo? At here for Enra, a rehosama is see ye a war. A sea there, no, a war. A Dujama, Mancranso, a Dujama, Hafwa non Patamo, and Southeast, and Sasimwi, Esia, Sabria, Yeka say. Alaji Bakwa, your friend Abubakar Sadiq. Ya, or your filling station, a war, Esia there. Nipako Budi Kyokun. Na, Sawohe, send your cratchy Casanoa. Not just send Conforno, Omobe Sarande filling station, no. What you say? Omube Cha, Mushi, Ombegina, Corners, and Timurune Ba, you know. So be Gania for her, Ubeshu too. Ube Gania for her, Ubeshu too. And a women push forward. And now, Oma Bedi say wono. And of 4 years, be call YouTube ne so. Na yes show mo. Some pictures and some videos. A year YouTube no eso. Alaji ya kana semi. Ebra ojina ho. Na ono mo ya sorry what yaso no. Fasa picture no. Fa no etoso. Na etiefo ehunu papa no. Oye obia owa. Oye tentene alaji owa. Na mo amowo ye YouTube eswa mo hwe no. Papa na wo hye tuntum no ade bi kataniti no aha no ena nose mask ehye nano no o hye ade tuntum bi eno no ye nkramufo alaji fo no ye ta hye enya jalabia ye mfreni jalabia unimu me kansama obe ya mama kansam afina kan waseme o ade na ehye no ye hyegu so chairman no ye hyegu so enti eno no ena yi kokko no eguniti no ena nose mask ehye no na coronavirus nso di asema ba o nso o mo ba no o ma hye nose mask ena o ma hye che okay enti ono ne papa na ogina mu na uhu no filling station na sa asem wei ekokosi ye no fa sa filling station nso aposo photos of videos no any pictures no fani nyina gugu so
fani nyina gugu so odi dane no na etiefo enhunu bi owura na alaji ne frɛ manager no ɔka sɛ manager ni hɔ ɔba ya wɔne akrɔmfo ni bi best struggle ye na oyi ni hu sika togo ye no yanea yensentro honorable Ishmael Ajimaidua honorable one sa nipa ne kasai yentie sa nipa no ne nsɛm wɔ kae no be 5 to 5:30 more ye ko kuma sintie ba no na se wo megina pompe no na we mo so ma bere tie meji om tie megina o me buka be mi no pepepe na papa no so free ba obetuna bench no so wo dan no nti obetuna bench no so no free se Mohammed no mo so kofi Mohammed ne ye manager no mo so kofi dia me na me pen wo nti me mra me ba na ni pa me no boys me gina na nchen e kura boto ejina ho nti me ba na papa na ye ko nti na ka se bia ho bi na banyi omo no pese me ye de bi so omo kwan so nti me ye se me ba na mo se me nyina ho a nti me on ka se me nyina ma me be omo na tu no so ye ti tu no so ye no na me ye fast e so ba ko no okura tu no boto ni mu se di asem won papa no wa asem ana wen fi me nti no we ndi na ma yere no ai so ni tu no mu nyina ayere no ejina ho ni ejina ho nti ni ejina ho no na we no so we no so say nyam ma yere no say we no eshutu papa no o yi tu no odi che papa no to ye no le chira aje no to ye na so we so di huhura say be papa no ye yan rush no ba papa no still na we hu say me ma yere we ni de no so person yere we na odi tu ni chira no to form no we no na me no china me hu say mo yan robbers no pia me no na me ko no odi tu ni chira me so no to ye na me ko butu anto no ni say we kume nti nia asem no ko si ye no sika de manfa me be kakra bia me buye be ka mi no am fele ne moto bia me fele no ta mi hu so mo ya no be na me de me sa sem moto na me yiye nia ma yere no me ne struggle ho no wan sa be se sika ma de be 300 na 350 o mi ni pa mi no ni am struggle be chi na o ku papa no mi hu se ba kwa be kan o ma e 3 nkato me ni nkato bia ni won fa ka mana mfom so no de minti mi hu me struggle minti mi shana no so pump action no mo etwe no mo hye no okay enti etiefo de wone mo struggle wotuo ne ho no ono na me ameba honorable Ishmael Ajimaidua o interview no no kire se e pump action o se e pump action okay okwa yen live chat ne so a YouTube ne so no ene ye wo YouTube nko a videos no ena enenam so se de papa ni wu ye no na chi videos amanfo sua na esio eno nso miameba Ebenezer eno ono nso eye video ena onom akoye papa ne saa no na osi akra arehu halidu mumuni osi nyankopon fa alaji krensie opo Steven osi arehu ni papa sei nyame mfa ne krensie okay and the pictures of the incident but ebi ye moja that one we can show and ya no hye eno no yentumi enshow ewo TV ne so enkyeremo 102.9 FM utek asembe ba de bidwedie no ena waso eguso a wutie na ohweyen live onso ewo YouTube ne so no na kaisha ne nso se sabre ya ye ka sei ye better time heba Mr. Fonso ase free se dwuma ya ye die onom boa yempa na adofo time heba Mr. no eye atwidi ya de aduru se uyobi a sabre atwidi ya de achew awowom se weda na ye cool enso de hye bi edew eni fifiboni bi efiri wo no enya asem ketoa per time heba Mr. aduru ni bi na abobo ebebo awo atwidi ya de enti wanum ato ya wontumi ni di wakoma ebo periperi umoja ni nyina awe waye hoya wona mo ato wutu ahwe per time heba Mr. aduru bi na nonom onyem anum bi o ma akwada anufu anum bi oba KNG heba center ye womrom Abidjan house odudu obi a wo panu benya atonso mo na akogya nhyen KNG waso ye ba ko ho afa be bi eto no bia wo Ghana bia no wurem na kasa wo per time herbal mixture
Freyen was 0244 417 669 0244 417 669. Unya binasa wobo boa ebeboa wo ohyeja tabase ya unya time heba mixture na wono nom ontumi na dura no no e ma ne da ne ho tono ne sei wodemeka sis. Okay, Nask Herbal Clinic enso ye ultra modern herbal clinic. Na sa clinic we uyobia wanya enumpemu hawa. Edehye look no further enhwe ba bia fa wani kire ahenema kokoben ya shada de animdifo akọ India ne China emwon mo akosua enumpemu hawo nko ahwadwuma ye enwon mo abaga na ha waba Nask Herbal Clinic no odi won mudwuma ahenema kokoben America ho asemi oboase ne kuma se kwantempo so de no onu mu ni wholesale enna edi animhwe uyo bia stroke ya de wato form ana wutumi nante nanso nya papa mu a bra wate awoi upe bi wachini ya wunya bi prostate mu hawo kidney ne liver problem kokram yade bi di wunya fibroid ne hernia wode ma mo yade mpodini abra onum wo mfidie wode beya hwehwemu aboawo ama wanya wahoto wonum nso na ama yaresa ne ayarehwebo ayefo ewo Ghana ha frɛ wonum wo 0244 120 269 na wone wonum nkasa Dawood Scientific Herbal Hospital. And now we Dr. Dawood onu adwuma yefo nyina mo manya nte do se mutie yen san hwe yen live e was sehwi asawen so do awia ya chiachia mo na Dawood 360 capsules no e wodwa so medehye ni nuane Dawood ointment ne de yesi fatwi na ebeko ehifa na ya wo ya adwumaden ben na wo ye edura nadwo a wontumi na meboaka eya Dawood ointment ne bi se wusisi na ya wo ya wachiri bremo wapone waposo wo beda asore no aye boho mremremre te sa anadwo no ya hyeda ne abo Dawood ointment na nonom ene mema no a mo pese mutumi gina so na mu gina so ema ne ya mo dano nka hade me kansam no so menka mu gina so ma ne ya mo dano Dawood 360 capsules eno ne asem no se wutie adanse a aposo odie ewo Dawood 360 ho a enya asem ketwa ointment na no unua na wo bobo no aposo wokwa ya woto ointment no ma na yede na ma no very good odwane enti wonya Dawood ointment ni bia no no fatwi na Dawood 360 capsules ne de nom bema obeye nam obeye den enyoma bekoso fun na de amount oba utek if ya hwehwe asem beba de before abenya biato ena ba bi eto nu bia nso de owuremu a say ye Dawood ointment yo Dawood 360 capsules no da media me catch no say ya atobom enantibom na no no fra doctor no 0244 886437 0244 886437 unya papa no obejeso adehye mikodi menkomo a edikan na meba me show pictures and videos bi ewo YouTube ne so oba ni ni kunu asori ahomache efribu ase enam adubiase kwanso fum so wono mo bese atwam akosankran yose kumase o kaya wono mo de nam no akonya akwanhia sena bema no na eda o sadie na si yo wono ba bia wodie no watumi afiri ne kwan mu akote si wobi kwan ama kakakra kabi a walodu de nioma eba wono momukura si kwan chen senka wo maketo ne kwan keto edi akwa akobɔka anim pau ama kaketekete matis ngetenkete bio oba ne ni kunu natim atiefo oba ne tiatie firi so ten ema bema no de wonu nyina aloko akaka anim fire service for ene ba ya betwitwa ka no then I will show you the pictures on the YouTube and the YouTube hono unia kukodura ene menko ho se wo kwa akohwe but in the meantime let my colleague come inside oba de chia me interview Abraham papa wei da bia me ka de kire wo se wo wonuro ono onfiti prekope se wo de aduro be ka wo o se aduro bi wo ho a eye oba
aduro bi wo ho a eye bema wo yade no onu no kwa wonim sa haban we haban bema na na oba bede ana wonini no ene emfa nka ho a papa we nenim oba akra ajabra bedu yo me da se ye be che tiefo nyina atiefo sabe ye ko aduro abibiduro ahimfie na ye pa biduro ba bia ewo pa no wode a yesaja Abraham ho ane yegua honom ne se yeduro abibiduro ahimfie no ene ho opemu na nkasa ni hamasu a wote enwie su a wote na nuhini ne susu a wote to onde wonim oyade na no aduro akasa obeko ajabre bema obade akra ba yeja na abum ti say yakufo adom na so ye nyame adom me ho moni yo moni kon o kon asantema ya nhia wa nka yade ene ewiasema ya ntia wa sabe nka yade bubu egudem ko hia dodo akwbrane no na yade so asei woni pa mama no kwasem trudo oh mo nyame shira sa agora na dia na kwaso yo obade me dase we dia me dia dance bi hwi hotel mine bi wo US your friend Mr Pepra o se me money din na me boni din no now mine Mr Pepra o se ofu sa me wo fa ko wo pra society ho na ne nkola do wo ko dware nsuom to dwunso moja ti odwunso moja no de ko hospital ma dwunso no moja dwunso moja no ejae na won tihwi na wotudi akotena America mem se o mfie aduanan nim 45 na wo se de bia ni sisi ye ne ya de chinkasa ne ye ne ya na odwunso tentem sa na ne honam ye do odwo awai bakra dia na asei na wo so hospital no mo di video hwe ni pedum so so onyare na video omo me man painkiller bi no obenom sa video se ne be masem entumi sori na se no akano ama video just ontumi nyare wo so de fia bo so me ensa na wo di ska bagana ha oba na omakọ jedro bi no mde abre no oba na ma toto abrof do bi wo do store no mde aka bi no mde abre no onom a emfa ho enti wo so wo tiamia na deko o na video ne beto o tekra ti wo tie men sem na me kana no de toto na bra bo hum no ene be se saade ne yesai ene wo frɛ me na me ndi ko na me se ene eye noa ene me se eye wo sei wo san eye me sei de me kan se no me o me nka kra no akafe o se odiki o frɛ me na ja o din address ba e ene o dis kan ba e o ba de inshira nkanya me se wo sei tese wonante kra wonte bre wo kwa aduma wonte bre awai aba nkofo nye de me no kwa wonamu e ko se me ba me yire me hombo ho ye pa se obi tie me na wa do so mo Japan won nkola abrem so yo ba so ye be ma na se nei ne ho tutunu a mo mfa nhye adwuma bi a o ye mo mfa nye painkiller no enye sa very stock na me kana e recruit do be ma be bubu na gudem because ne de duru ba bi na ne nsane ne na nyina tititi na video on twin and teacher so sore no pa on twin training them on twin training some o gisi what na wa che fe do en kakra sore ti me siraw se o tie me na bia wadun so moja bi pen me bi atwam na se ne wonan no nse tititi wa chin kase ne ya wo ya usisi ya wo ya na wa chire eduro dia chira wa sabia sasa wanum nan ne nkwa e saade na emre bi e happen ye na ene na ya sa ana se bia wo so no obabi ko hia ya na wo so o sufita fu be memu ba enti da bia kwadun so a na se kwadun na tuma ne sufita fu be memu ba na se wo so sisi ya wo ya o chin kase wo ya onan no nsa na tititi a eno ene eyo sa me so se tua na mawo na bra eja Abraham aso ye ne emfa sa ne papa bi mawo na anyidi ho anche ama me dan wo stock me se enwa na edi ho cha edi stock ba no enti wo ba de me de number di tudane ya sa to so number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 Kumasi bonti suya anase we su yanfa we count 0505 740 223 0505 740 223 sana ka me kana first ni Kumasi bonti suya mi wo hwim e wo suofo akwane so me sida obomode fo kai si wo hwim school junction ho cross kwane fa onsabe nkum ko tare kwane nam school park na ho na kase open praise be so dan ni praise ya so da no edi anim hwe enam ni provision store bi ni bom se o konkran so bi se mi wo ba ko da command abrewana na sport anim wa gina wona fam na se wo sunwa ne patem so mi wo estate ho Dr. Achireko opposite brother go so da no me na share first war e wona chi o
oba de me to aso sa enam yare ye oba de me ka was enso o isa ye bema ne so fita firi bema ba anase wadun so moja pen ana wo ye oba wadun so moja pen ana ye ne nso bi fifiri wase e ma wase keka wase wo ye oba tie ne ye me se e bema wo menses no emeye e betima ma ense bia begugu wase e betima mo wase keka wo e na mo so sese ho wase obi ye se nsuo ba obi se ne de nsuo yi ba sese bi akatoa ya mo nyesa wo ya na mo ya ma akatoa nkwa na afro yin me pam chew sa ne ma nyina bi koso atoa na mo ne bra mem wo bro me si ebe yi wase ho me ho efefefe de hwehwem kama na nyinse na wo nyinse na ase ne samwa no na de die gu yam awodi enim ti we si to hye obi gina awodi enim tu nyinse na ase mem wo duro na nyina afiri no wotime nyinse no wo ba na basa wa chinka se na ya no wo to asentiri na atwetwon no wo honam na edwa wo no ya na ase wo bi na mo nyenyenye se gukodwe no mem wo do na sa ne ma nyina afiri ho me se sa de na ma wonsa e no na edidi wan hwe ya so yo ba so e be ma e do beto form as a stroke to na mo ne bra he Doctor for kuma say na obi ani side road bi e bi microphone na obi ani bi abrof do nyina obi ani bi me nko Jabram ne nyankopɔ de adome so sa me ho a o kwakogu e tiare na wo say Jabram ho na wakwakogu to na mo ne bra me nkyɛn e wo hwem emfa di papa bi ma ho oba de sa de me sa edidi ho cha e tumi bo wura o yam na ma ya fuyare osa enti bi makoye endoscopy ahodo o manum osa nuanum o mu jam o mu to tuom ya man prof di de yes stomach osa peptic osa duodenal osa se de me sew osa biara wo dia ho me se bra enchada so me de do no ma na ankwa tienie batusika me de number ni esha ni asatos number ni 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I says 0505 740 223 0505 740 223 Master bisi mo ohwim esuofo akwaso ba de yenko mo ne kasa mo pio etiefo wona okoye no na edi adanse ye no kwasem trudu akawo wona okoye ni di adanse ye na de na hotwen sanetie de aka ne se wonso betutu anamo de aka ne se de wotie wonso bedi ho adanse a kire obi na waka se ne se wo ya de yi a wo kan mesusu se wo kɔ Agya Abraham ho a Nyankopɔn nam ne so obesa wo yade me kan de bia se wo kasa asɛm yi kire nipa yi na wo kɔ Agya Abraham ho no wakonya na yaresa ebi bi ne so obobɔ din obobɔ din bi o obeka se enam wo so na ma ne kɔ Agya Abraham ho a ne si yade afiri ne so enne eba a wo pɛ wanya bie enne ne nsa atwetwe no wanya wono so ɛkɔ enne ne to ase na twetwe dwim ade atia na pa no anum se ade atia akokɔ abon ɛso na kete so na ni atio na so be ye obesi fom ɛnam so afiri hɔ a wɔbɛda wase wate na Nyankopɔn so nam sa danse ne so ebi hyiraw me sraw to wate abo bi ama ne fama me wate so ma me yare wo papa yare wo nua bi wodi na chine na nyamfa ne nkɔ Abraham Agya Abraham a me sraw fane kɔ na abehu se aduro hwe no egu ahodo Agya bre oba de kwani hwan bio ene ntumrika na omumra waso breast cancer for no menu amba no mesem makase me hu hia me covid ba e ekumni po na se ne oba de me kura ma nya breast cancer ya edoi a na nu se sa breast cancer na ekum ma na sa oba de bi baba de atwom no funu ba ko na asa ba no funu me catch us he ya na mo obi mu dada mo ne yesi bra ne nya operation he me person bu be bi kire se dua si ho na obusu a na unya hwo esu togu so befefe enti breast cancer ne enti na efamu ba no ye yidwa no ebese na ba enti ade na ba kokko yi na bese ba na bedu emi atwa no funu mse me wo bi duro wo de be fa so 3 days na ho na nyina embrembre na start nane na wo tifie na wo chini wo tu ska guna diska bu bodum ni adanas wo yare de no ne be ko na apese ku wo anhwema me hu se breast cancer na se ne be ba do ba da no fu kura do ba de na di fie nan e wo ni paduanum ansa na do ne show kura wo ni paduanum me se wo to na mo bra me ma wo duro me se nie wo mo jamu nie wo ntimu do na be hye wo fu na ayese adwe aye den se wo aye kese se football me se wo de do ba fa so na ansa wo be se ne nyina embrembre me kan chaw se na ansa ne kotienie because of yare no obo ani de na chaw no ho obi de etimi de wo so ba ko obi de etimi de wo so mienu obi de ekura etimi de wo so me nan e depend senia yare na chaw ni padwom e di tie ne ye tu na ma fa kokura na ato no fon mu na doctor so betwa bra me de do ma wa na di na wo tumi na safa kwa cha doctor no obe ka chaw se wo no fon on twa bem die do na wo no koso ye na wa ka je se enyi na do na Agya Abraham je bia mesraw e bia na wo so tie me enka bi wo num ana wo yale bi osa na hernia enkwi
wo de chini enko ya na besho hwo na abesho wa yase me se otu na mabra wo de yare bia ha wo se uti ochinka se ana mema no mema na mo dwo brego fan club no talia fan club no mushroom fan club no mema mo tintintan no ma so mo pe me se mo nyina mo bra na mama gi mema do papa bi mema do na de apema pop akonim apendo no nyina de me se mo ma na white adon dom se ne akokra do abe no mo bra na mo white do me see e be yare ni nyina fo hwe nye yare nyina metima mo anytime de no man to fene how se jabra me wo do me mo aba me ni wo do me kire wo ba bia wo do wo na me se me do me de man na anko so a beju sika je number no ne to na mo ne bra number ne 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I say 0505 740 223 0505 740 223 kuma se mi si wo ohwim e wo suofo akwaso enka so me wo da command abrowane na sport ena sunyan so me wo estate me ni brotherhood aso da na share first war e wo na chi frame na kan hawo na se me dia brother so ejabram me ya adwuma to na mo ne bra me de wa sese nyame ankua da se ne ye besa na ehia ya na se atiefo ejabraham ena ya de ko bon komo no ejabraham heba center on the dano na nana ya akrobia sante Ben Abdallah nie akana enterprise ena me tonkra di free me hokani Hadija tu Kabura akrachi ane mame me papa na Aba Musa Akambonga the second any incoming MP asawase Honorable Halidu Seidu chia wodu nyina semba ba da bi show no mo ye live ewa ha yankopon hyiramo happy birthday to you nana ya akrobia sante and Krobia fan club fo nyina se wono ye very proud of you na oba breman ebusuakuruwa ene ne mpotemo a baabi a wo befa bia wodam Mustafa Said enmidi me wo breman ebusuakuruwa ena meto sankrawi na mede abrewo akraya Krobia sante alaji a wenya ne baabi koi na ne nua ba akonso e de alaji ono nso abura so Oboni hutio and be 10 years ni and minim please you can verify just say yabusa ono mo eye ebusuafo but I don't know why right akra bia santi bibi ni offense masefo awiai yanso ya waha in fact say enioma esisie enewiase mu no ano hye ojedubrefo ene Mr Body offense fo no anaye nyina ya bade emu ha ena asembe ba de dwumadi ne ye hwew akora ye da ase da wonsem pa o de besom ye no ye ni je ho pa Marcos e wa atweme kropon ena awiei wono nso etie ye show no live nana ene wonsem a wo de hye wudwumadi no ase no eye no kurewu enipa se ya mfa nche na ye wure kure amfi a emoa ye ne enipadua no yankopon hyiramo ene monsem pa modeba na modeba som akra yemo ha osu sachirenie kunsu do me abra na sese yadwene ho ayente ase the kind of ewiase a sese yeduru mu no onua nwini nua ho de kwa na eko areho na nyankopon hyiramo asembe ba da biampa na me papa Mr Siedu ene sister Hilda esienchemufo na onom mfa woni agro ofisu Old Town yenso awie yabadem ya yetie mo live ewo 102.9 FM ne so ma fidie ne na ha ya me de hye me basisi ya sama yi obey ma pom din be ko yi a na 21st clinic what 21st clinic de esuna fidie a de ye nhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo emfidie ni nupa ye de sayade o how bia ni atri akoma yade ese kire yade ahohwehye wo sisi wo to asenti na atwetwen wo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemojamu hwehwemu afeti esumasem se wanti wini pedua na se a wonti ayare sase esuna se wa hoden ena esuna se wa apomden yare bia
bia woni efire enti enuma duru abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wɔ branches bebree wɔ Kumasi wobɛho 21st clinic wɔ Ahwea ɔmone Ahwea total filling station nedi animhwɛ a ɛbɛn Alpha Radio Accra yɛwɔ Dome market heavy do dan mu a yɛn krabata bi nso wɔ BA ɛne sɛhwi frɛ yɛn wɔ 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana yewo krom never be shima betting so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohuna baby na ye wo ya ebedu from Enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner assembly ekin ekuyafo a wakọ afuoma ba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwoma ba no wabre adrobafo a wayi gears a driver a na wabre efitafo mesinfo obi asasabro ha no meka jahwan wudware wie na wo de the wood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina osisi mpo de enyo na abeka midibi ko twho gira na dwontam the wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetching Nebeko. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huadeng. Refuse to grow. Any offense will be and what the immune system of Yankupon and you're ready for Yakusa Hubano and Nasa Wonum Imbusaba Mesa a Peja immune system Nabribia Yariantimu. So say dear, a month for the one and the Imbusaba Mesa do the one dance yes and Yarwa would run Nipa and Yina Etimi Banaso and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, and why you buy every home and now Ompa Omwan Yarwana Dada no one doctor enrono enum imbusaba mesanwa emomwa de pinti ya omunti mpose yare esomo ho imbusaba mesa ewo kanshi eni o maimu babia yeto enro atufo mfre 0246 208496 FDA ahihye se dwede nkratu imagye atomu se ye afiwe pa de mentiase otentrene ne betan ye pekra meja no sese manyini mintwenwu mama sensia na komadi obetimi awomra aba kwanto na wo hunto kwai njuda so no yereko na me ye dei ehe na me mfa ne nko ye tie wo mfa ne nko nyame nsa wo mheba center abrewa basna de ho maame no ni dini na dwuma sese wo din finhia de wotwe ne etire na bibiduro kan wo de beka mo sa ane nanya no nkumpo etre sisie ne yafunu yade be me nkwe wone so enam yade biara otenete se stroke abubu agu ho na wo pesa wo nanti biewu a nyame nsa wo mheba center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te sa wodie yi nanso wudu nyamensa wo mheba center nyamensa wo muntu benye wa hoto Kumasi ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wo mheba center wo eni abrewa basna de nkasa wo 0246 450718 nyamensa wo mheba center medene kwa hosi sia ujidi ajonkwa ko 2020 Million Ghana for anyone kitinkiti and a nini booma Ghana sika sem ejina na naso na etimi mano ba kese eboa amenya enwuma so away important every pimini do enso NPP etimi abobo sika no ama entity ahodo asan so ama emma contract ahodo a wo mo ede ebibi enwuma nkumankuma bronya bosumi kaisa wa ba wo beto no ede ensa charity sie edeba eye Ghana for dodo no a wo mo eye adwuma no wo epe adwuma no afem Kuma Napco, planting for food and jobs, one district, one factory. Muma young way of cost to buy to Obama NPP, to Obama Nana Akufuado, no man in fear 9 camo, no one find P and mouth.
no aduru so abia election warehouse emre na san so biem abai ko mfie na bia ye to abayi o mampani ni mra sebedafo afi we nso kwan na ekọ na kwan na eba emre ane dache ane beti Enunti or Tech FM your election warehouse at the report Bedford TV atoye ni ntwono bia mu abrɛ on the 7th December bronya bosume ne da etoso nson anopa no nson pepepe na amanyo semu animdefo atnase asia baragutre ade abato numu abakosem mpaninsem ane hunsunso aso nyina abrem Sepania Crofito Famua yemfa nkamem enti fafidie to Tech 102.9 na tiebi o Tech lesson warehouse ya de mawo fenchem. Okay. Yada mwase yako ya ba 102.9 FM Utek asembe ba de radio no na utie na osan no ansan ye be kono na ye wo esuade asemu esie and say Alhaji Abubakar Sadiq opegiri oye filling station wura ya ono ewo esuade akromfo ne ye 9 mienu edituo asebotom Oma body so straight. Omne papa ne kasa, papa ne fre owura bi. Se owura no emra. Ono ba bedru ano omye. Gina hwa. Enu hu se oma twitwio na ba ko kasa fa bone. Moma yintie krachi ni bio. Mo. Gedisi. Be 5 to 5:30 no. Je ko kuma sintie ba ya na se wo mi gina pompe no na we mo so ma bre. Medium timi gina o me buka be mi no pepe na papa no so free ba yo obetuna bench ni so oda ni nti obetuna bench ni so no free se Mohammed no me so kofi Mohammed ni e manager no me so kofi dia me na me pen wonti me mara so ba na ni pa me no boys mi ni gina na nchen ikura boto e gina ho nti me ba na papa na ye ko nti na ka se bia ho bi na we nyom no pese me yele bi so mo kwan so ti me yese me ba na mo se me nyina ho a ti me on ka se me nyina ma me mbe on na tu no sun ye ti tu no sun ye na me ye fast so ba ko na okura tu no boto ni se di asem on fa no wa asem ama we fi me nti no we ndi na ma yere na ai so ni tu no nyina ai yere no gina ho a ni gina ho nti gina ho na we no so ese nyamma yere no se we no eshutu papa no o yi tu no ori se papa no toye no le chira aje no toye na so we so di huhura se be papa no yere yan ration ba papa no still na we hu se be ma yere we ni de no so pese o yere we na odi tu ni chira no to nto fo mo we no na me anu chi na me hu se mo yan Roberts no pia me no na me ko no odi tu ni chira me so no toye na me ko butu anto no ni se we kume nti nia asem no ko si ye no sika de manfa me be kakra bia me buye be ka mi no me fele ne moto bia me fele no ta me hu so mo ya no be se na me de mensa se mboto na me yiye nia ma yere no me ne struggle wo no no na be se sika ma de be 300 na se 350 o me ni pa me no ni am struggle be chi na mo kun papa no mu se ba kwa be kan o ma yetre nkato me ni nkato bia ni mon faka mo na mo fo so no de minti mi mo me struggle minti mi shana no so compassion no mo no mo se no okay krachi we ene akromfo ne struggle bi asemi adisuya wom adikire wom akrampo simenu mfa krobia unim ade ba ko a oma we esese ye hye no so na yesua de ne de bia nyese ye masem bia siansa na esi wi a ya ese ye hwa asem bi mu de bia asem no esi na yesi ye hwom ade anamon na ye ban bonofo no omo so ade agu kwan mu se omo de si omo anim se ne be ya atem bia no omo di nkan aye omo hu nkan na enkoye hu akire because ade ni si wi ansa esi wi a ye hwom na si ye hwom na si ye hwom na si enti die ne ye beye die ne ye nyina ye ya sede se ye nye ne yemfansi sa ade no kwan a ye ma ni si ansa anya ba ko enye mienu enye miensa
Busumi yi kura yesi mu say na si om. Busumi ya yesi we mu ye. Say October ya say na si. Esi ye kire wan ne ye say ade na si ye be hwom ade na si ye be hwom ade na si ade na ye ade na si no ye mpe ne puma si bre. Me eno ni me problem. Ye mpe ade ne puma si bre say ye be di ade anim na ye me di ade na chi. Because anybody who walk on the chi di akwa na walk. Ne mum say wo won anim di a obehu. But security man bia be catch say an armed robber or a criminal is a step ahead of the police. They will tell you that. And say Omotaka. No, but say Tio, on say they are the experts. It's only expertise pass say woman nim ade way say ade way. Hey, Kobia, ye wo nansen yen. They na amanfo binom ye say omo di moto. Na nipa tu eti moto echi. Eti office nipa na ye step ahead of you no. Ade na Ghana for no. Se kamo yen sentrofo a ehyiemu a. Ye ni Ghana for no ye betimi ababi. Na yesu a chia bi say ye ni wo mo mutu fom say. Akida. Okada. Oh me bia dia amana sma koye. Eti amanyoni bia so but de bia no wo protect wo vote. But I want to protect the citizens of the Ghanaians. No, they protect their votes, but they don't protect Ghanaians. As long as they say me boy, on telanye. Amanyoni bia balato I never say ne vote to home. Say ne ba ya all lose vote. Ne mom say obe lose akra on fa ho. Asema mi kan say kayadi amanyofo ne de ye adwuma. And one more journey home, boy, and one by say, Yam Pesse or man for your bed lose one more. I can get me count by everyone. Come, my sister, the former say, as some men will say, yeah, amendment, a fina quail, and Baraka said, motto, ye many pammy and non motto so. After we cry, no motto now, according to woman, they call you. Motto no, almost use motto more. The criminals use motto more than FSA vehicles. Na say one way bobo mutu nyina sa FSA mobile money vendors ni ani moto aye moto ana ade ba ko a meso me hen say atike yaye barriers any barrier bia ni pa mienu te moto so bia no se se mo ya hwe de model yes moto ni yama mo mpaja seat oh yeah yes say emra no cross say moto so mienu afine but they supposed to be safe. Asema bi kai se what for me say ya adwuma ka wo de bo akonfo e ba che o mu ka swati se moto bia du ni agina ni stop mo ni aseti mo ya kwanya mo di moto ni yo sa nkofo ye o mo ni traffic so ona mo mfifi e the police for cry jira na o moto check no na mfifi no ko o di employee na police for ye moto check kwan wa also motos Tag Johnson, Papa Cochrane, the only what Chimoto for Marco out of 100 say. And a motto, when we say stop motors, say be I wish I have it. And I am what on your answer say. But more motor baby unlicensed motto. And nobody this happen when you know they are step of us are meant yes yet. Because you are never kete akra, you make me this coin. Che, akwa Sam na sebe dafo ya bet me ayam na so say. Emra ko ho say, I send you obi say, ye bia okum for ho. Asem wey, maka. Mekoso aka de me wo no, amafo de be ye, obi anim ho dance kura wo, radio kura say na me ja radio na TV o say ah. Akobe ye redua efe na nampofo de bia no se ke hye mra se ye chikromfo ana amroba no ogi tu se me na me kum akrampofo na mi bondua ye nkunu money tu ni bi che esubeti o na democracy no ana a democracy yes na a democracy na ye nya lawyer ma no na wabegyinam de na chiso ne kun no etuo no ye de call for listen I say check
ye ko he to say e bua ye de ko sha na ayem bra bebre ye ku ani ye ku na die ba ko me say di yan say wo na ye ku di say no na ba sa ko boka postmortem bibe di difunu ne ho wo ne nipa bi boni ne ya be ku no ya tawti ya taw obi mami de bia me kama mami be tire ha so ya tani beti ya si 3 million odi arewa ku ya tani beti from ayi bantuma o anam bantuma sa e treyin kwa wa mun say from runabout ai bola no asantima ho ya tetrei ama nipa de fiasa ko ampa ba me ampa yo aho ana malami chi nkofoi so mo ko to tena dey amano na ya sanka te ma me na ya twad beti say ma me ne fa 3 million mra na etreni ya twa ye say ko ye postmortem say e dey nyedi twa ye ekuma say ye kumo say ye sikanyo say ye ti twa ma me no to pito ma me ya 3 million wawu akoka ne ba ne ati ye ti me nyamra foforo bia sesam ne de bia they are stay head a step of us and then they omudi kan ade ye to na omudi kan sa na omudi kan ana akwamenisia he asem se ba maye ni nkoto amro beso nko aso he eni pe bi ye asem masaka biom eni pe bi ye contract killers ye bo pass o mo kodi ewu e bia papa yi kra no se e bia obi de ka wo e bia obi de ka kesie bi onye skenu ntua ye ne na mami ko bo pa bo krom dia no mami ko ai me amada for guessing ne yire top guess but mami ko bo pa se ye ko 1.2 billion yenkukuno anybody evidence aba do ko onu ojina mu obi e ko bo ne pa odi aba yenkomra e ko ko man be wa mad ya man be o TV ojidi santam odidi eti no eno dia biom aya evidence be biom evidence be pa biom aya meda se nana mpoforo no na etiefo enioma bi arre ho sesei uye obi a otai edisika akesiem ema bosia oso ye menua oye menyonko na watabri billions of cedis na wodi amano hweniye ai saa ne omano montete so saa ni pakro na betumi abopa me abekum di ampofo kai Auguste yire no na ye the same thing o na the same thing ono ankasa ne nyonko oye nyonko sininua eno o man sika 1.something billion so won fa nkwo ni nua adwuma mu na ga na kwa akobo macho rock akobo ne pa akobo rock pa so nkoku no ana macho sadabi wanya bone minku no wokote home police and they call remand 1 2 now the woman is walk outside free the woman got the courage go sorry to thank na we suffer pa we jina mu pa se ru we na nyankopɔ ase no what kind of suffer are you munya hwehwɛ mu pa sorry kra again koda na sa suffer kro no me fa no metra radio yi so me horo suffer no me horo suffer kro ya wudi se ru we yanim e wo wa sorry dem se wo meda nyame ase adaya ya mfa na antum na wo bejina sorry ya woto wa mama ni ase me dofo kasi ye yesu ya odofo and akobo pass ye nkoku nipa yesu is your friend, is your love as a university in Kwalei na no akra mkoja ubi asore na baby am koja asore no e hodo omo kan brofo die ni bia asore na omo kan brofo ni bia na ge you shall say university for ibe fie ge no mi gira na chi o akra afem pai bono me magina me sre ge ne bom pai no che sa o sha wa brofo no what share each other ma brofo nasi into the oka I love you Jesus or the I love you Jesus I'm as often say ye nyam pai bono bo
Oh, it is any power. No, I love you, Jesus. Oh, the same thing that is Ghana for you. And this will be the oka now one way or pass young kum. Graduate also one day walk on better ho okubudia. Brawanim Udiano Oba Bono extended dia. Mama yentia dientia. Brawanim yentia dientia. Okobo extension. Extension there. A move by tre. Johnny Walker, I was a petting poem. Johnny Walker electrical shop, or Sanaya Crobia Sante. And in your life, it will show this so. Fum so accident no. A dear from catch them will say, me show mo picture no. Fa picture no, fa toso. A dear for a nahumachi. A busiane ba no, according to assembly mine, or say, almost say. Omu free boise enti eye car enketenkete bi matters kambu ka ibi ase papa bi o say o nana o de be me radio mam na me to kambu ma na say o he me kambu fata me o yeah radio adumai Charlie enti omu ti kambu ibi mu ena omu free oboase ebe sen akọ Omani chire so mo konkran ahomache oba ni kunu wada na nye enu omatu na wo hwa na be ma na eda akra unsesa wo ba udi ulay ebi a right na your no so free say ba the left enti the free say ba no eye ka kese ya wa lodu wo hu say akwa na shift ye free ni kwanim aba ni die ni mu e na akwa ni kwotisi form ekwan ni shoulder ne so Naka kitwane basaka poo kana dia ye da hono no ene yawo accident ene da hono hwe kanu hwe sani aye kanu no oba no nitiate tei mo hwe sapita mom the nitiate ndia ye very hot wine untumi anu ne Obi mu wa kukodro so mbehwe o frag na dos nya frag na dia frag no zo frag ya no bolo ho chirero enti accident pa o heka no se ne ka na ye da ho adroba fo yetu adroba fo a ono mfa na endra unse ye pon ye no na nsuo na ninye ka bia me fo ye akra misi wokwam media uni makumen kamni drobani no kaya yem kedi yem me sister drobani ni jimi akra kama buna ma ho di biaka me ho di am so mi anu akra speed akwa did na wa hu sani enkran kwa itie wokwa ha no ba ha na me master jina na me si Mate oh boss na then I'm say ade won nwene won kwa ho me dwere me nkwa ho me life here precious mama listeners jina na me see o se me nyina na me say what do you mean opa akọwanim si eduru barrier bia ma me anchewa fe nu ohu se mani abre what dem be ko ena me see ya na ka me kwa yire robani na twede pia be yiri duka no na lady bi get up my pressure call form. Yeah, you phone bia. Te me pressure call form. Enem ja. E oba no, odi ni kunu no, enu omo da so yo. Enti sa ba we ni ti ate. Accident. Ya ka ho asema. Fa accident ka ne to so. Na o ya dro bani apake na hwebi. Na wo kosebe emirika hu hia. Ubetu hofo. Apostle na nabi, oyo hene. Onu wako speed ya bro so 20. Ubisan papa na kontem kakra oso opa 2 fam so obeka chiro se opa 2 fam so wa kwabro so 20 oye de obeko odin kakra na no twika aposo papa wuye wo twika ne kakra se afiri tapa ba bedru kuma se woko 20 za o obedrui enji sa wo kwa 180 wo kwa 160 mina medwane a wa medru ono woko 20 odi ba bedrui adropa for umba yentuye hofo wate apa nyini akwaba
Oh, what to say? Onyankopon Good. Ya kasa memem. Wate. Okay. Udi de say? Oh, medi Joe penam pese mebo. Ade. Pese mebo na me akan. Adentia. Oh. For some personal reasons. Usro dia wo ye na na. Me nsro kra. Ana dia wo be kan enya no kre. No kre. Todo obi na aka hye no se beka. O debi. Producer for ni bi na se beka. Wacho debi. Ni esi. Ana dia wo be kan wo ba odi a obi be chi waku. Obi ntimi nkumi. Na afia den. Mi amasem. Afia den. Muntu defo kodwa to a. Oni midin. Oni midin. Debi edini na minim. Oni mesi efrem sai. Minim se anakrobia. Eno na unim. Eno pe na minim. Wo boy no na anakrobia ye dodo sai. Mienu. Ada na apɛ sɛ ɔbɔ ɔdeɛ baako kyerɛ me asa akɔ yi a na ano ɔbaa ha yi ɔsi nnipa nim me nam sɛ nam deɛ meyɛ aboa me deɛ menim wo bi ɛnyɛ ɔmmɔ ndin deɛ neɛ moma ne nsɔre nkɔe sɛ wode w'asɛm wobɛto ɛnyɛ me na ade bɛto m'anim o wode bɛto me ne mapamfo ne atiefoɔ etie yɛ nyinaa yɛnim enti nyɛ me nko ara na ade bɛto m'anim wode bɛto me ne matiefoɔ nyinaa nim Ozai Kofi Ejekun Odi edena Ozai Osan wo papa Kofi Okredi Enti owrai ena aba hai Edi asem ena Kofi edwa bedru manim ha owrai bi na misika kodi ni ho eba ne sai chire mu okay na akwantu obi ho asem enam obi so ena obi introduce me ma sa papa no ena o kan say scan ye be 350 million ena 350 million titi sika no or the wood 2 kwan or the me 2 kwan 350 million 35,000 Ghana cedis sana no oka country be na the Lord fair board days are o Canada na ready job so kan sa na me ne kan say oh okay o de ni ebe ni say metime nya bi ama no mum ba Nyankopon bo na me ko du a na ni aka no ma ye adwuma no so say ready work ma ye adwuma na me dey atete na eno no kra no o de bi kra be ka ho a once am ye adwuma de metime tia ama no ana ya kama ni bibia sie nti o mam na ka no man say mintia ntum mesef sada na me tia scan de first time me nya 5,000 e ma no ana me de two na account me de kire ni na odi manim na me hu no why na ne di wanim the friend nana yaw onu na ne di wu wanim onu na onu no nana yaw no ye wo de ye nana yaw no ye me makonta wo wakonta ene nana yaw enti nana yaw ne be introduce sa connection mine ne de ma sa connection mine no ono so ye nana yaw ne de yen sa connection mine no ono so ye omu ware wo fie ba akum sa na ono de o ka kire me okay oni nana yaw junior nana yaw no mienu junior ni senior enti wo hwan ne be introduce mine ma o me junior no ne introduce man no ma me opanyini ye otikwe ono no introduce man no ma me ena yakuma cha me nya scan na me tia ma papa no ba ma fa fiscal cash am no de na account number na ma me nti documents ni we nyina wo me ko tia na me be ka kire senior ne say me tia ena me ka kire junior no so say me tia nti ewu mo abe say 1 week na papa no san frame me you know so a connection man o san frame asiedu o de asiedu kwapon ofri asiedu kwapon kwapon te say kwapon no kwapon Benjamin asiedu kwapon Benjamin to aso your kwapimni to aso nti basically 2 weeks or so 1 week time now san frame catch me say oh yes kadi aye documentations ni sani man am ka say yo on the onya butere me pay scan bi nti no how na me san ko pay scan na me san tua man nti me di almost 2 months 100 million man ni nyina receipt no wo me tua wi na maka che yaw senior ani yaw junior ni say ni say na say we na ko do say me ti tua 100 million man nti on share me down no on share me that 6 months after 6 months no me friend
na wadum ni phone me friend na onam ha me friend na me ntu mebu me documents ne me bibia no omo ye after me pressure ni sana na I can say okay me for me passport emre no me passport ni su kodi ni ho enu kura de me na me kwa akra ba me kwa akra no ne man ko ni fie na me the passport book no e ko ma no odi ko hia no won kwanche ko ha wan fa wan ko ni fie wan fa me an ko fie me suspect bi me inspect me insist here on yen ko fie o se o onu no pie no mum ko fie ko baabi enti anka yen tena baabi ansa na me se oh aden na se na bia BBC at least me hu fie kwan and me catch share ni plane o catch me say oh onu no we fie na o ko baabi na time na e beat no e ka e ba ansa no me kwa me ye mistake na ko se me fa the car na ma na o use no but me ne kasa no me say fee nti man fa car na ma na o no nti passport no ko hia no won kwanche na anu ha adenta ho no baabi na me de ma no nti me fie na me be fie nti me be catch ya junior ni ya senior ni say me the passport book no the passport we na man nti yen hwe ni mo wasan share 1 month later nti yen hwe ni bakra 1 month be twe ma fe me friend na onfa me friend na onfa ana me friend senior na senior kan so o de menya abotre ma no na saa kwantu some documentations na ya na edi nkakra nkanka Canada afi de emre no be twe mo afi de me friend ko na wadum ni phone kura nti ma me ni bre and I may sending papa no text message. Catch say on him say I didn't anya ya. O mama sunti na me njai e chede na on family sika mami. Na on family passport to sunu mami. And I see you still ebe ye. And I'm say ebe ye na durations na mama me na etwem. After them minti unka me froze kwa me nyaw. I told her betimi 6 months later. Na after them we be any line out. After that friend I call back when so we can stories and I'm catching say they be any say they yen twaso. They say they're almost 3 years. My friend be almost saying ye almost 3 years. Oh man, 10,000, 100 million. Almost saying ye 3 years. In few me and send ye. Akaka crab in and what just 10,000 million. What catch them some would you seek? Macachan and almost 1.5 years. Moon and Macachan. And what can ye? Minya with Robert Palmani. I feel no or to papa. My friend enko. Until luckily now, friend, I made the number of free. And me the number of free. And all picky. Into all picky and I say, I made him number friend your picky. Now, on the number of free picky. One farm scam, maybe I'm no better fan. Oh, penny ye, ye cry. Into a woman, a free me line. Benjamin see a do quapon of quapon. The year frail. The year frail. Ah, no, so see a friend say. Oh, no, read only the one money, dear, and check, but maybe investigation. I mean, who only did say a friend say, Rita, I see. They don't know. Upon you, me investigations, and I mean, who say Frederick Rita. You are fraud was a day. And me church you. Only beside say, a day, they see now. They be asking me, free, or no. Ni ho kafusa ana me say say ni say na se scanner ma o de on fa passport ma na me hia passport ni kwa de aya ade animanimi ya nti ono no the pressure see okunu so ana okunu afi de okunu yi passport no e de money bas ama me nsa passport nti me nsa passport ni we na me sa bisa say on kan change say scan yakopon ya adoma eno nsusu da ben na che na we ni me nya nko bi nti on twa so na on pem sika na ma me o ka che me say onene bekasa on Beckerson so be seen still your friend na what washeda your friend na what washeda and I miss you we dey nya dia metimi atnational me di ba be down na ya hwe kwan ya be faso ba me ma ba be bo de rule ha no me san friend bi me free ha ne me kwakọ ye no ono no be bo ka no emoso se mukani se kanu dia obebo no mo because me kwakọ ye no me nya e ma no mfa no huni me je di say wa ye nkofo bibiri sa e na o ka se me zu me da form sa na nka wo ko e de wo Canada ho ana o kan se ejuma na me kwakọ pe na Canada nso ne lorry fair board ni sa se eno na o kan me Canada ho no me nko ho da se ne board Canada mo say na ho ni the whole corner jatawa na alcohol da me nko hoda Canada lorry fair hey
also about say 300 and say 50 million. 50, yeah, 350, 35,000. Canada. And I say want to put still and to be our call Canada be at 350 million. And I mean to meet you. Or see why you be man crop. Mama Canada no momo why? Minim say hona mo won the lorry fair board is ahai me faka free hand mam go so for kroma 230%. Say Canada the lorry fair board dey pa o. E dey lupre. Hey. Only a frau Yao Junior no. Wo Owura Benjamin Esiedu Kwapon ya na yire ni return Esiedu no. E kwa be na afa so a wonim no ntia wo be recommend e ma wo panyini. Na me bra panyin so ya senior na ma me hu no. O ka de na kire wo bra nti o be ka kire wo. So ono ye se kasa gu afidie nim na kasa. Ono ye se ko de me bra bitu kwan. Na bra so onye ready. Na me bra ye se ene o ba se memo o passport adanka. Waje amami na me so me kasa me so passport ni ready no say na minimum obia na me so ne madam fu ha pese me introduce no mano ti me frɛ madam fu no ye krachi o ti we krachi na konta me frɛ no ɛna o say onu nye ready no say ne obɛfrɛ na konta yi na wa kyerɛ no so obɛkwa o frɛ no say obɛye no frame me back na mchichi mu kire no unim owura yi man unim no na me bra so na man na obra wo so unim no oni ni nyina ware fie baako obra ya o senior ene Benjamin Esiedu Kwapon yi ware fie baako ene so obra ni nim ni fie ade nti no wonfa krachi we nko dipa ni fie sa na yeso ye pe no o ka kire obra no so de so me ka kire no so ono zuzu unhu bebia sisi woto akra onya shi osa wo bra no one man ne wo link bi na mintimi krachi so the 100 million na mama no wo wuni some me kra me frɛ no frɛ man na me frɛ na bo a wo mfa ba me fa me se ade a wo ye no ade anim guase na beba ona we introduce man ne ma krachi me na me introduce we ma me bra no so de ne ma no enti na mo so yeah anamuso yeah minim se na so therefore we owura bia ono krachi bi ebu no what the seven dan ne kotokro also de ne ko Canada obeje ne 350 million enka ne sika ne die 35,000 Ghana cedis wa mawo 10,000 also on fa passport nhia wo abeshi yenko fie osi o me ko ba bi nti fama me won kwanche ya oje ye mfie miensa almost enie na sabri ya ye ka sei ohuni se eye sisie ena papa no Benjamin no epese odisisi no okay mama me na Agbeve Herbal Hospital for ase awie yi onomo eboa me Agbeve Herbal Hospital no eye asoye bia se uyu a oyare besra oyen ye nananom ma ye nuro free tete eno ne yakura mu abesi sabre obi a ne ti edwa ne ga obi a na tenka ayera waye mre kura wo mpam ne prostate ena mu hawunti awoi wape bia wunya medofo yade eda wo so no me modi na mom tutu wanamo na bra Agbeve Herbal Hospital fakaya ekwadweso si wakwa amu station ni hwe ni mu pepepe ehwa na Agbeve Herbal Hospital yewo na yedi edwuma oba ye mfiti prekopa mfedro nkaw yedi mfidie ye hwehwemu a doctor for na bent yade ase odi aduro bekaw obenyi wa hoto wate fra wonom wo 0246 59 5256 yewo mona soap mona cream odwaso odi soap ni bedware di cream nasra enka bone ne nsansan wo ho ebeyi na free ho yewo Agbeve fever echidi yade edi unya etenete yewo Agbeve tonic eno nso beboa wo ema omoja etarewe no eye free ho ena Agbeve balm oba bi yo ya eya bibi na fasra na no nso ebeboa wo coffee organic tiger nut powder atadwisam no eno nie eye 100% organic ya se wunya bi na se udia ebeboa wo
we you be a sister yadia was so, Mujabros was so, Pecovi organic tiger nut, powder ABD, attach some no, DB, no DBA, a bebwao. And now, Sabre Cronem won what ten come from Sabe, Yaribia, Kuwa, won a background. O cholesterol no, o pese sotie, and now also, o fats and bene, a year the attach some nibi. Why will Fofroni Nufus your mark, Adano, DB, no menu for Nancy share, to use a new phonable boa. Who and then you shoot Johnny, you so the attack fair when you saw why I bet him a quantum. The man Yamu Munya, but the mamma, you know. Meaning Madame Fuyatabasako ya now, what take on me. Oh, no. 1 week, pepe. No, Atimaku. Aqua wepa. Nebaninya. There's a 4 months, none a year sanyum. I don't know, yes, sir. Oh, also, who said, the you know, Funashi Shannon, and then you turn you don't need Bamuno. Yes, I somewhere see. Oba Utaka Fimfia, how Binya at Tadusam Nibi. And now, Bremai or Circle Street, UGC Quanaso, Ubinabi. Frayan was 0247 995 160. Unyafra. Who will be the on your show? 21st clinic, and we have a chachamo. Mona sciatica, Ubiana to a centinate channel. Nanentu, Anasan and Nentini, the Nentino, Intinimo Chachon. Don't sit there. But 21st clinic, a Hana Soba, yeah, specialist. Sa condition, your friend is sciatica. So could never won't I know, but I am video. Na your mouth treatment. What? You be a diabetes, hypertension, also typhoid, Siadia, Nemu Yadia, Ubunsa, who small breast stroke, how? Drana Joe won't mean that we do a 21st clinic. But Kumasia, you need total filling station, no, and na Idian Shaya Bay Alpha Radio. Frayan was 0540 311 311. Nayanon Casa. Caristic Ventures. Yena ye producers of Zahara mixture and Zahara G capsules. Namuntie more enemu yade hamono. Munyai namon fam honto Zahara mixture and Zahara G capsules. So obi wa ne de no nhyada nyenemu yade but when hu ba bi onye free or wa oba na nsuo bi guno ade bia yet sa katoa na pie free ne bam one bema da na atete aka ne bema ne ho e na bema no wo dwonso anemu hwe no emu hyehye no obema no ensansa kora je ho aboso kope Zahara mixture Zahara G capsules onko amenom onoma to bi ma odofo no obed mate no to bi ma no na munyina amunyusu na nyi emfiri homamo e na bema wonso wa ye mmere wo de mahene enye pe Zahara man capsules wate eduro ne ye baby to no bia audio ram di open bodin simple Freya was 0246 348334 na ya no nkasa police ni na duro no booster ba mixture enu so odwa so o number 1 immune booster enie immune system no sa woman ne ho ye den a ya de ntumi ma so da obi o ho se me ho ye memre me ho ye mbasa emu ye me ya pressure diabetes liver ni kidney problem ubunsa wusu why am rempem enemu yade ekure edi unya boost herbal mixture edro ne ye baby eto onu bi ewrum na kopebito why your number is 0246 208496 okona urefi boost ana wuntumi nka kase police ni na dro no nyame nsa bom herbal center abrewa basnade maame finhye de owotwe ne akira wode abibidro kan ene di ne dwuma no maame no wonie abrewai so ba ne ho a wo se ebasene ade eni ni dinza wa anwoda o mobros ni ta wusie brana abrewa mo a na wo ntumi ma no won pedro mfama na wo ate be wafa ho afa obi bia stroke yade hawo usisi kokram yade henia fibroid enemu yade wo de fabra abrewa ntumi obeka kire o se bintumi faka ye kon kawe e wo sofo line ana akumasi kuremu na ka so obesi wo se paase bodwe sa anwo kwanta wunya si pe kasa wo hwehwe abrewa basnade eno ano no the number is 0246 450718. Emema no amaye mre no e abrewa de abrewa powder aba unya bi afafra you got ana famrek udi di imodi di na udi a ebeboa ye na di obi tu atwi
Dan kenye say we pa. Sense dia hu yo. Says adie bia ye no ma says. Uhu a hweniye. Ebeboa. Lamarck Prostate Center Dr. Lati onu nsunie when your prostate enlargement, prostate cancer, prostate infection bia obi ho a wo dwonso a wo bre. Ota dwonso to so. O dwonso no wote ya wom amana ye mre kura mpam. Oba wonsunsuo begu a enye ahomka. Ote ase be ma no bebo owan na wo call ya wa ma biemu frɛ na ahomfa no ka ze ye bibia. Center no na nye. Lamarck Prostate Center papa na ben. When you have prostate ho ye the rubber to be mem afei ne de kotumu bra ye wa so ye ben fire service station no usi wa so abusa say if na fire service for no ye kire wa bu Lamarck na so ye no kama brosan kama eni si hoi ene ne nko kasa ne number e 0208 306236 afei 0555 799981 na ye so enti ya junior o ya we se Benjamin Asiedu kwapon no ede opanyini ka me awe edi be se nie o de wa aka fanse be 3 years e ko 3 years na o gidi se eye wo adenti no obi a wunnim no utie dia meka no adenti na wunnim obi na wo kodi ne ho adanse de akere obi se onfa ne ntukwan adentia me na me braso na ma me di hu na me nim man na me braso na ma me di hu no obraso obra di ne ho adanse akere wo se man no we good ana sa no kan so otumi di amanfo tukwan ana ende wan kase bi odi amanfo tukwan wo wa hu se wo di obi atukwan da dabi unim sa kwantuo mu nsam no eye bibibi na ade na unim sa na akodi ne ho adanse de kire wo bi se wo hu so di obi atukwan da me de me ka kire ne se so be ye dia so na wo ka kire so be ye dia o na wo ka so betime obeye dia tima what is that kire so okoye na de minim sa okay o yam shesho oh yam shemedi se mano na kinya na nka me pepa akobi na bo ne nyom o si wiase se ye de ye wunua na wo wa ma na anya wo ya ye de ye wo a fine ebe kasekuse okay mama me ne Agbeve Herbal Hospital for emo enkomo na yiwia abedwafo bebem se krache no na ni abre kofi a waba ha na ni abre osi ba bia duru no ahu se papa no asisi a no opesu osisi no tia ni ono nso kwaye na de hwe ade ye na ehu atiefo moma mentumufu bi eni obi nya asem na menka nkire nipa ne da biara da se dia ope bia kwaye ade a ehu na enemre brante ne taaka oni nipa na nya asem o se dia na abetumi aye dia ope bia kwada kwaye ba bia ope bia afa mekọ master menye bida ade a ehu no wo yesa udi obi onim sunsum no busa no wankasa wato ho atwenim wo honhom ni mu se de beto kra bia ento so se de ope bi onkonkoye de ope no no so koye ewiase dade ebi twa dade bi mu ya wo dade ene ya wo de odi na chiri de odi na chiri de odi na chi enti menya ho se wo wenam obi betwa mu sa na ewiase ti o enye ho dodo se wenam na wenam aye wo de wo no betumi atwa mu yamfa dade na twa dade Sri Benders foi omom chichire ye mumusa Father Mary James ye de dade ene twa dade oba metas ye ni ayasa ye metas kra ka tada no we nya literature we ye metas ankasa say ye wo metas studies ankasa wo ho hwe o ka say literature no ye wo branches you atiase enti dade ene twa dade mu enti wo ya wo say me de bibia ntumi mi o na wo na abo wo ho esre men kasa asem ni bi da wate wa bo ni pada wo ya mesre bibia ntumi wo be pori keke he papa no wo kwaji suman na wo kwaje ya no o de beto wo no frɛ na danfo chale
aduro we die aduro ya makodi bibie ni wiase ye betumi me oda ya homachi go and one friend a house boy say and once they be nam dem ha no afama so ho to third one mani so chine me e ba bi fa me fa crash ni so ni mu a wod ni pia moja and an master wolf yi so agodi so man was bibie ntumi no and once na keke and ye dia beku no hwe enti Benjamin asiedu kwapon man ka se obi baby opebi on fanko Dr. Baba Jama what to say very good say agbefefo ho ye de Mr. Benjamin also ho de very na udino we na mansian wo teacham enti mi hunu bo ye bonze Batik mansian wo teacham media mansian wo no pesa mebo okay entiene empanifo mi enu efri agbefe herbal hospital Mr. Nyabotre na tie wonom ene ye di nkomodi afa STI ho enya de pa eye de ba de Dr. Baba Jama ene ni nua Benjamin beboaye doc munsomu e na mo nkyerɛ ye charity for Epacho Herbal Hospital na otie nkan na ene ye no medi nkomo afa de friend STI ana STD ehun ana de friend UTI ehun STI eye yare bia ye friend endamu yare oba ewu bia otini edema na ho kan for anase na ho kani oba timi ma be ma so etimi edema ade friend bema na STI ana STD eno bacteria anase de friend virus ena cause sad na fungi ena cause sad no eno no enwe on hodo bebre ebi gonorrhea ebi chlamydia infection fit say candida white UTI syphilis even HIV kwa infections ni bia ni infections bo wa enye say wona oba na wona be ma be dan kwa na wanya eno nso obitimanya through the cat and say needle prick obitimanya there friend infections ni bia friend HIV ene ye no kan STI we enko HIV hu na STI o say ye hwe hu ye pa e wo ndamu yare no me pacho o yo ba na say onya bia o so ba be Herbal Hospital na ye hwe o kama ma bibia enye fan ye ma ansana wa ma okunu anya bia na say ansana o dia sa o ka for na say o kani me pacho the e cause sa de medical kan e bacteria na fungi na virus eno no so obi a owo ade friend multiple partners and say wa wari bebre and say ofa ne yere na say ne kunachi so ofa o yere na say kunachi na say be man na so ba no obi a obi tim de abafie be sa o yere and say ade friend no ukunu mpa cho eno so ya hwe no ma ye na e ho be nya say o ye checkups and sana ma wari and say o ye checkups hu say oba no oni any infections bia and say be man no any infections bia and sana ma eware na se moshia na infections bu ma na ma treat ansana moshia na se on ba be Herbal Hospital ewo adakoja ache kwa ma yife ni mo pe na enhwe kama ma bibia enye fine ema obi su ewo ho a okipi urine ewo no ho eche me pacho dey bi o de junso ehye ho a enye eno nso u feel first one say junso ede one pacho ko junso enfa enhye ho na junso no blood efa na blood na junso na ewom no ewo normal capacity bia e contain and say it me hold urine no na say more than normal capacity na stretch na me pacho e bit ma cause bladder infection of the bladder na say ade friend kidney problem me pacho junso e de wana wa avoid and as wa junso and time and after the friend oral sex no cause ade friend ST and as infections ni bi me pacho oral sex enye ebuwa na me ka no eno bia me pacho na ba be Herbal Hospital ma show kama na bia enye eyemo infection bi wo ma ebi wo ha onye wo yo ba na se onye bia na se one treat na se wo fa yefunu na me pacho etimi ma abofra nya ebi wo ha wo abofra na mu na abofra ni afra me pacho infection bi etimi cause say infection bi say syphilis pacho no wo so treat ni kama ansana wa do fa nyinsin enfa entena fie nje se afi na manya ntimi twe kakra me pacho da bi bra Herbal Hospital nya hwe kama ena afi so obi wo we bi say na infections no na ensansan gu me nkwa na infections na pacho da bi obi wa ensansan agu no be ma ho ananse ensansan agu na no infections ni bia ni pacho no ba hospital ma ya ahwe kama obi so obadwun so bebre ananse na ya se bewe ne san ananse oni ne kunu hia obete ya osan obete pains sa obi so wa hu white moja betu ni san obi so oba bi wo ha wase masia ekese masia ho no me pacho infections ni bia no
Emfa entene fie man ye west ananse e man embro so enye too much ansa na wo de ba hospital. Be man so infection ni bu ho a wonya infections na ade o de be fa na yeast cells. Infection ni bia so wonya na se one treat a etimi accumulate more accumulation of it e wo obema no mu no obo dwonso agi se wo chem ansa na wa dwonso me pa cho nye prostate nkwana wonya wo chem ansa na wa dwonso me pa cho de infections bi accumulation of parcels e wo obema no mu no me pa cho eno so etimi kwase sa na obu a agi se ko hospital ma ye ne catheter anasa de fa no rubber me pa cho de bi emfa entene fie man nye too much anasa man prostate ansa na da ko hospital me say abeve ye wadro na wadro bra beve heba hospital yen hwe o kama bia enye fine yamon ade friend UTI anasa infection si yete ne taw ipacho infant na fie bu a so o mako drug so ko pe drubia no yo en ye na wa hu say infection no STM ade friend gonorrhea anasa candida or say hu specific infection aye candida gonorrhea anasa ya ade friend white ana syphilis na hu say we infection na say na ma onu adru na tu for say o say o yesi kan wona bibia ye fine amon enya se beto adru anom na no na wate ada me pacho da bi infant na fie ma nye west ansa na wo de aba hospital me say obi tin ba be heba hospital na say o be chem sa on junso na wo de aba honom wo ka say prostate pacho utimi check na nye prostate UTI na bia ye ma na dru a pasho ade tinya na ofre dog say me junso say pipe no junso na battle pacho abia he was na hospital what yen kan indro ye feli onuma bibia be fine ma kakra bi wenye be no na wo de aba be he hospital be hwe kama ma bibia ye fine ama e pacho ye wo adako jaje kwa mo yin feni mo pe juso kwa no so a ade friend infection di e pacho wo say hwe ni ye pa especially ye ema na mema na yesisu e pacho wo say ye checkups at least every 6 months we check up we say more infection di be na say mini bi say the be a boy ho ban every other infections na your partners was say check your mon so hwe so mu bia ansa na ye no mo dey ahia na say ye dey friend condom say nya ware ya na the boy ho ban free infection no me pa cho na say wo say untimi abstinence na say untimi avoid the friend sex me pa cho no wa she ade friend condom so one she say wonya infection bi abra be heba hospital ye be e hwe o kama ma bibia aye fine amon e pa cho ye wa da ko jaje kwa manyi fe ni mo pe ni say ye wa du na wa du be ka say ma no ma du wiase mu du sa me pa cho nya be vadru onom ya de tinya bibia be fine wan ka say be frɛ de ho dance nya say ye say me say wan ka say be frɛ de ho dance abebe heba hospital yendu no pasho bibia be fine amon ama wan kase bi di ho adanse ama obia e pacho ye wo adako jaje kwa mahimfe ni mo pe ho na obanya ye no wait my frɛ yo 0540 61 91 12 0540 61 91 12 0540 61 91 12 abebe heba hospital na wote enkan frɛ 0540 61 91 12 0540 61 91 12 ye wa adako jache kwa manyi veni mo pe juso kwa no so a me pacho ade friend STI na say UTI me pacho fa entene fie ma nye west ansana wo de aba hospital na say ansana adru katita ahye me pacho de bi mo aba hospital e hye ni panyina katita me pacho an it is a prostate na wow bi so a accumulation of passes say won e be manim agi say ye hye ne katita ansa me pacho fa entene fie enye west say obe chema ansana wadwon so ansana wo de aba hospital David bra hospital na hwe kama ma bibia enye fine mo infection ni bi wo man na medical kan etimi ma so wonyem na so wonya bia etimi ma akora no kra enya etimi ha akora na ni wo akora na nsi na ni e possible na ni sa na se bi o na ni kra timi fra ade friend syphilis infection kese pa wo se ye hwe so infection we bit my infection ba kwa dey for UTI bit my lead to syphilis bit my lead to kidney problem me pacho no about hospital my show kama for 0540 61 91 12 0540 61 91 12 yo adako jaje kwa mahimfie ni mo pen ti nipa ne mfaka ye kwadwo onka so obesi wo kwa station wa obesi de kwa mahimfie ni mo pen wona ewo ahotoso be ngobinya obi wo ho a
apart from STI or yare bi but they be enye no ho nkomo na ye di ni nei on fabra mpacho on fabra yare bi te se bu fibroid ebi so ho a owo typhoid malaria yare bi fabra ye be hwe kama ma bi ato bi fine among one problem mpacho menstrual pains and I say when your menses near 1 month emba and answer to me and 2 times in a month mpacho infant na fie bra be have hospital na ye hwe kama na be fine amount bobo number ni chatway na ya number 0540 61 91 12 0540 61 91 12 yeah brother have okay doc yeah that's it for Dr. Baba Jama ne Owura Benjamin akona eka hon dem se mansua no literature muntimemo omo mienu ena enawie yi omo ba ya omo ba besom ye ofri agbeve herbal hospital na no kwasam ne se won wan pain wo de number wo de atodwa wafa no frɛ na nyankopon ya adom na wo fra enini ngita hu bia wo pese oni ni die se wo ni die a obekire nsem mu nso kama pa na ode amount aha ye 102.9 FM otek ena sabri ya ye kasei utie tie sabie no party asimbi mami we dream me yami nene na munwa na juno odaya wan sorry o masala no party asimbi mami we dream me yami nene na munwa na juno odaya wan sorry o now so not to ya not in the brand new sumai Jijie ni jina yem esuman ko boni mu ba enu an e be bo me ho ban me di obi ka fra bi tia e be bo me ho ban se wo hu da wo mu jijie avede we nya mbofo okura bansiri okura bodia okura motukumi da wanye di da so se afede wanye bambofo pape afebian eba ne se no de fuwa owo sika papia sitam papia twa afesua faremfo no otumi won patu ya oga sempatu wo na yakwa meba ubetie kwani ofa so a wowu ye Savior Food Dr. Savior eno de se aduane we yaba na uyu obi a esichire yade diabetes ye hawo insulin panie ena wo wa bra na ye ma Savior aduane ni bi na di ubenyi wa hoto frɛ papa no 0555 78 9698 ɛna 0577 201495 na ne papa no nkasa abapa mo ɛyɛ online shop na hey wobɛkɔ akɔ download yɛn Google Play Store App Store o download abapa mo ni wia oda de wo pato bia sɛ wo ho nso a yɛbɛmu atua ne nkakrakra wo momo abapa mo ɛyɛ online shop asese amanfo odidwa ɛwɔ so wate ɛbo ne nso da fo mo wobɛtumi nso afrɛ yɛn no wayɛ order no ɛyɛ 0555 557193 ɛna 0591 214135 ofrɛ saa number we ya abapa mo fo bɛgye so Future Life Smart Food ɛnso yɛ aduane animdifo atena ase aka animdi abo nimdia so no ɔno ahyehyɛ saa aduane ɛde aba sɛ wodi a boost wo immune system wo ho yɛ den wodi a wo sɛ yadeɛ bi ekowu a wo na ɛbɛkra bra bɛkyerɛkyerɛ yɛn wo yadeɛ no a yɛse yɛda wo so ni mu kyerɛ yɛn na yɛma wo ho aduane no di simple ya Bolivia Enterprise na yɛde aba wo bɛba Kumasi Sofo line alignment yɛne multi home di animhwɛ 0242 87 8090 ɛyɛ yɛ number Donima Steel Complex ewo Kumasi Asafo YF Junction yɛne yɛde roller steel gate ɛne automatic garage door yɛde aba
baby to fie garage no warehouse no ana wo shop no ano na bebo apa ne ho den ya de na de banana ye nsuo gu so awia boso enwe na ache na empopo be fa ye ne enkoye free estimate ne measurement ne mfa mo e na wo penda do papa tropical na do carpenter fo agya to no do nima fo na aye tropical nails ndi aba hwehwe ye na ye bebo wo ye number ye 0244 123325 Asafo YF Junction ye be Ghana Revenue Authority for office no 100 million oba de achi ame kanche ne say baby aduro no ani abre se wo free ha onu ne nim de okoye krachi ya otene nchen onu ebedi adanse e ma no e ma ne ko ya se ye ka say ne ho akoka adwa mu so okra me da se owura Benjamin Asiedu junior ma mi musa wasen ba ko se de be pa ntina wanya nkrata ne de amfa ama no waje 100 million wose sika ni so ana de ntina wanya nkrata na amfa ama ono asi yentwen yefrena yentwen kakra na fi kwa de na chese yentwen kakra na almost 3 years and say 20 men nyina so say ntina manya nkrata na ama no na ne passport so aka no passport to ba kwaje ama no and what the money bus me small minu aba akoma ne ko ho and crying ho ne kwaje free no wife ho na bre yo akra me ewiase e wait ya wa se bibi ni wonsemu ayemu ayensemu ma nipa ntu ne yachi enkwada ntu ne yachi endi se wo ho na se utin se teteyi a menkoyi teteyi wonni kwaya ya faso de obi tu kwaya na ye na de nipa nyini sika ni ewu wonni kwaya ya faso epa adwuma ma obi ye pe bibi ma obi na wotena wo se wodi nyansa kwan ani nyansa sem ebe faso abu nua kwase ya na wagini sika edia nyankopon hwewo na saade yi koso owi ase pa o na fasika se bra mepe posi mu kwaya mawo fasika se bra mepe mu kwaya mawo fasika se bra mepe school mu kwaya mawo pese bra na wadede nipa no na wagini sika wa bra wo nsusu wontimi nya wo hwe wodi sika wie wantimi ankire senti a wo ye krata na ma na enye yo wantu ho na mo bia no so de munya betre mediska na be ma mo de wi ase so obi ko sam fifire na wonye sika na de oso nkoa na wani ate onkoa na anim nyansa enti obefa sa kwan no so na wagi sika na dia ebeba nkulo bomu secretary oboni duo se wa amoni duo odiri konsuosuo wanfana konsuosuo utiri mo pa wo boy yese mame nko dede akoi sebi mpredua sanse wagimi ndi sebi mpredua sanse wonim nyansa na mi nim nyansa enti magini sika na magini free a ewiase bibie ni we ye free sani etie bia onyankopon wo no mo hwew wanya ne hwe kura no a nyankopon ebema ne nsa ka ne susaso ubekom kura no sabre na ahya ase a eye bibi wo ne so na bia no wo hwe media mekrachi mo monetary mo paso okobodua na so koy enko gidi mbone ma no ho nyankopon no ankasa no ebe ha ase atua ne ka na mfofo so kana tatua eye akatua papa onko gidi mbone wonu abonu mu dua wie dada wabonu mu dua wie dada so utimi ko dede wo yonko utimi nya na akwa gidi sika utimi se enti yesu atwa nyame ba omu ye nyina aten nyame oba omu ye nyina aten obebu wo hende mi ne ho aten na me so abi bo dua kun no obi mi so aten ese we sa wo de papa akodi ai onu ko bu nsam jem na so akọ bu nsam jem de ese nobody can judge utie awoka da bi obi ko bu aten anam say wo ko bu dia no so ko bu dia ode nyame mu hende mi no aten nyame no yema nyame nyene I don't know what you nyame say nyame 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 so let's woni bitiri mu pepe utie akọ se wonti me nya hwe mu ano na no wo dia nyame pon no akasa betua nka mo fodi mboni bia nyame eche gubi kwatoro yeso asumesi na ye ni sei asumesi na wan wabeka asumesi na gobo ni bia onto wale we nya bia mo wanu wa ye wo ye asumesi na hene mi no se nia no ye ken ana me sure say e mo no fodi mboni bia bio waji ni di mboni a o ma ne mfa dabi je tie akwati yema nyame enye na djuma nyame nye na djuma on se o ya accounting ye balance account so that's here ati the ledger book na ba ye dey first profit and loss account na dey abeto anim ati yema nyame no njaje 100 million no okay obobo nothing okay ne nyame so njaje mi am so mi bon bia so dey aten se mi di for nyame fam ko to obusam jem mini for so onya mem kom ba bi edu ni onim so okono mo fa start akwa no so uku na onya sika okay on fa start ne so ne maso
eti enya o mo basa no ko ba bia se uko dum hende bilo wan ko dua what say papa dia ka no ye kɔ ne akwa na udin de Jacinta asembe ba da bidwumadi o mfa ni agro ofa owura Anthony Adomako eda fom yankopon ya adomo a memene dai ye nyina ebekɔ adankɔ ame na yakɔ akɔta wachi ena mea meja yewura Amoaten honorable Amoaten former assemblyman Yase electoral area and honorable utie ye awie ye chiachia wonso baby biara owo baby biara ohwe ye baby biara utie ye sa krachi ya ene ye kan wasemi Benjamin Esiedu kwapon ne yere ne ma ne busua muntu krachi ne fuwate na de krachi na plan no ehu yari hu si ha yaka ye koye de chiri Gabriel is happening Yaminene na munra na juno Oda ya wa sorry